jaalalaan isii qabachuu awwala wanta jiru achitti fixee waan mallaqa osoo asee silaa bareeda ture. Garuu qaxxaa isin mallaqa kiyyaa fida na sobdanii jirtanii kanaan dura mana hin binne malleen hin jira mallaqa sanaa deebisa. Rooza arra si ajjeesa. Sumayyaan akka feete jiraachuuf mirga qabdi. Mirga isii nama tokko dhorguu hin danda'u. Nama tokko akka isiin barbaaddutti jiraachuu dhorguu nama tokko hin danda'u. Maaliif ammallee Sa'id duraan xiqqoo amma sirraa jira jedhee ture irra caala ammallee badaa ta'e. Maal bade yoo jettan? Maal balleessi yoo jettan? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota teenya bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Sa'id fi Sumayyaan wal arganii akkamitti wal argan yoo jettan wal arguun namni hin danda'a. Garuu Sa'id informationii kana dhageenyaan innillee waan inni barbaadu daawwattoota isaaf geessuuf laaluu hin deema, gaafachuu hin deema. Aggaxamii kanaan wal arguu ni danda'an. Achumatti jechuudha. Garuu yoo wal argan ammallee dogongora guddaa dogongoree. Dogongorri isaa maal inni awwala wal argee tureemi amma madaa isii tuqurraa ka darbe san dhiisee ammallee carraa guddaa waan argeef carraa saniin osoo danda'e achumatti suuqii san biteef gammachiisee natu bitaa natu kaffala natu mallaqa kaffala natu wanta barbaadu hunda sii godha natu asumatti si fixa jedhee isii dubbisuu dhiisee wanta isiin deemte san gaafate achumatti osoo fixe achi booda osoo isii dubbisee silaa bareeda ture. Garuu waan inni godhe immoo waan hin taane godhe. Maal inni awwala ቪዲዮ ላላ ማግኘት የማይችል ሰው ምናምን እንዴት ነው? ለምሳሌ በስልክስ ቢሆንስ? በስልክ ሙሉ ነገር ሁሉ ነገር ለምሳሌ አስተማማኝነታችሁ ለምን ሰው እዛ ደግሞ በተለይ አረብ ሀገር የሚኖር ሰው ለፍቶ ነውና ገንዘቡን የሚያገኘው እዚህ ቤተሰብ ከሚያጠፋባቸው እናንተ ላይ እዚህ ቤት ሲመጡ ቢያንስ ወይ ሱቅ ወይ ቤት አስተማማኝ የሆነ ነገር አላቸውና አሁን ዘመኑ የተራቀቀ ስለሆነ እንደ ድሮ ማልቀስ እንዲቀር በራሳቸው ሁሉ ነገር ጨርሰው ያለምንም ፍራቻ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ የወሰኑትን ቀን በሚገቡበት ሰዓት በደስታ ይገባሉ ማለት ነው። ለምን ቤተሰብ ባል ጓደኛ አጥፍቶባቸው ሊሆን ይችላል እና ምናልባት ደግሞ ሰው ቤት ስለማይመች ለማይመቻቸው በስልክ ላይ ምን አይነት አስተማማኝ አላችሁ እናንተ? መልካም አሁን እኛ ጋር ምንድነው ቀጥታ በስልክ ዋትስአፕ ስልክ እናስቀምጥላችኋለን። በቴሌግራም በኢሞ በፈለጋቸው ሶሻል ሚዲያ በሚመቻቸው እኛን ያገኙናል። ከኛ ጋር የሚፈልጉትን ፕሮዳክት የሚፈልጉትን ካሬ ከመረጡ በኋላ ከዚህ በዚህ በቅናሽ ውስጥ ዚህ ለነሱ በደንብ ካሳየናቸው ሳይቱ ሁሉ ነገር በቪዲዮ ኮል ሁሉ እናሳያቸዋለን። ዚህ እንዳልኳችሁ ዲኤችኤል በራሳቸው ወጪ ነው የምንልክላቸው አግሪመንቱን ማለት ነው ይፈራረሙበትን እንልክላቸውና መልሰው የኛን ይልካሉ። የራሳቸውን አግሪመንት ከያዙ በኋላ ቀሪ ክፍያዎችን እሱ መላክ ለማይችል ሰው ስላልተመቸው ሰው እንዴት ማለት ግዴታ ነው ያው የሚፈርምለት እዚህ ተወካይ ካለ በተወካዩ ግን አልነካካም ለሚል ሰው ነው ዲኤችኤል ተወካይ ካለ በተወካይ መልኩ እዚህ ማለቅ ይችላል። እዚህ መጣው እሺ በጣም ነው ማመሰግነው። አሁን በቂ ብር ስላለኝ ክፍያ እንድፈጽም ምን እንደሚጠበቅብኝ ከኔ ለምን መጀመሪያ ያው ማድረግ ያለብኝን ዛሬ ብጨርስ ደስ ይለኛል። ምን እንደማድረግ ያለብኝ መልካም ያው የብዙ ሰው ጥያቄ የሚሆነው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ከፍለሽ አግሪመንት ሊኖርሽ ይችላል ሊገባል ውል ማለት ነው። ሶ እኛ አዘጋጅናቸው አመ ሱመያን ወነ ጎዳ ጅርቱ ወንተ ነማ ፈየዱ ወንተ ዱበርቶታ ፈየዱ ሰን dubartoota biyya ambarratti ka jiran isii qofa itti fayyadamtee haafuuf miti namni illee haa itti fayyadamu dubartoonni haa itti fayyadamtuuf barachiisaa jirti ergaa agarsiisaa jirti wanta bareedaa daawwachiisaa jirti isaaniif dabarsiisaa jirti mallaqa salphaadhaan wanta barbaadan godhanii akka jiraatan wanta gaarii fudhachaa jirti. Ufii qofaa yaaddeen deemne daawwattoota isiidhaaf dubartoota hundaadhaaf biyya ambarratti ka jiran maalitti akkamitti wanta barbaadan sirreessan ka jedhu san amma lammaffaa kana yoo akkanatti hojjettu jechuudha wanta gaarii hojjette. Bakka kanatti immoo dhaamsa guddaa dhaamsaa jirti. Osoo hin rakkatiin osoo waan tokko mallaqni hin nyaatamin lakkoofsa WhatsAppidhaan achumatti wal argitanii dubbistanii wanta barbaadan argachuullee gaafachuullee hin dandeettan jedhaa haasawaa jirti.
ani akkana barbaada ana qofa barbaada ana qofa akkana godha jedha hinaasofne wanta gaarii hojjette jechuudha asirratti Said dhufnaan garuu Said dhufnaan Roozaan wanta ajaa'iba dalayde wanta ajaa'iba osoo jaalalaan dubbise achitti dhufuu isaan Sumayyaa achitti yoo laalu ka duraan san dhiisee carraa amma argatee san itti fayyadamuu qabaa sila garuu carraa isaa fayyadamuu dhiisee waan mallaqa dubbate mallayni illee Roozaan ka fudhatte ilmoota isaaf mana bituuf Sumayyaa wajjin waliin dubbatanii ijoollee isaaf mana bite jechuun Sumayyaan Said akka ijoollee isaa arguu hin dhorguun barbaanne jechuudha. Wal argummaa isaanii hin barbaaddi jechuudha. Akkanumaan mallaqa fudhattee akka fedhii isii ittiin jiraanne akka isin barbaaddutti hin jiraanne ijoolleen kiyyallee ka Saidillee jettee wanta gaarii godhaa jirti. Balleessaan qabdu. Mallaqa yoo ta'e immaa manallee yoo ta'e immaa manas mallaqas Ayyuu Barakinaan irraan fudhanne mana hin binneef mana hin gurguranne isin waan tokko ittiin dubbanne Ayyuu Barakinaan wanta feete yoo gootu waan tokko osoo hin dubbatiin amma waliin deebi'anii waliin waan tokko akka hin uumamne ishi jaalaltiin jirti yoo jenne jaalalti haa jiraatu maarree Sumayyaa irratti maaliif akkana ta'a na aarsee jira yoo wal argan mee awwala viidiyoo laallee deebina. ምንድነው ህዝብ ላይ ነው ስታወራጂ እኔ ስትያው ሁሉ ጊዜ ሰይጣን መስላችኋል ነው አንቺ ነሽ ሮዛ እኔ ምን አቀላ ሮዛ ጠራች والله እኔ ዛሬ ብሩን አውጥተን ልንገዛ ነው አለች አሁን ቤት ልገዙ ሜሪት መጣችሁ አይደል ለማች ጠራ ሰይደው ነገርሽ والله አዚም እኔ አይጠራም አንቺ ባጠረኝም እኔ ከየትም ቢሆን ሰማኝ والله አንቺ ታጋለሽ ለሱመያ እኔ ውሸት አላውቅም እኔ ዛሬም ሰላማትኝ ወርዛ ቤት ርቀትክን ጠብቀ ባለፈው ተገናኝ ምን አረኩሽ አልበላውሽም እሺ እኮ ተሯርጠሽ ዘለሽ እኔ ለማምለጥ በመስኮት ስትዘይ እግርሽ ተሰባበረ ቪዲዮን አይቻለሁ እንኳን ደስ ያለ ደህና ነሽ እኮ እንኳን ዳሽ እኮ እንደዛ አይደለም ምን አለ ብታናገሪ ምን እያደረጋችሁ ምን እየሰሩ ነበር ኧረ እኛ ምንም አይሰራም ቤት እየገዛችሁ ነው ምንም ነው ሱቅ ምናምን ልገዙ መጣችሁ እና ምን ልገዙ መጣችሁ ምንም ለግዛንት እናስጨነቀን ምትገዙት እኔ ብሩን ባለፈው ቤት ገዝተን አላላችሁ እንዳልገዛችሁ ሰምቻለሁ እሺ አልገዛችሁ የኔን ብር እሷ ጋር ነበረው ስለዚህ አሁን በኔ ብር መግዛት አትችሉም ምንም የምትፈራረሙ መገጁ ነገር የለም ገባሻል ለልጆች እኮ ነው Said dhufnaan አውዝ ቢላሂ ሚን ሸይጣን ረጂም jettee Sumayyaan maaliif yoona argitu akkanatti ani shayxaana sitti fakkaadha maaliif akkana naan jetta jedhee deebi'u irraa jaalalleetiyya lubbuutiyya onneetiyya jedhe osoo dubbate silaa duute Sumayyaan Roozaa fi Sumayyaa wal lolchisuuf Roozaan natti himte bakka kana akka dhuftu jedhee dubbate Roozaa garuu akkuma argitanii waan tokko hin beektu akkuma argitanitti waan tokko hin beektu rifattee jirti akka kiyyatti garuu Said akkamitti achi ga'e yoo jettan inni illee nama daawwattoota isaaf wanta gaarii dhageenyaan isa gaafachuuf erga dhaamsa geessuuf achitti dhiyaatuu ni danda'a gaafachuuf deemuu ni danda'a achuma irratti wal argan aggaxaameen aqaxaarii ta'uu ni danda'a achumatti wal argan jechuudha kanaaf wal arginaan garuu akkamitti dubbii jaalala dhiisee waan mallaqa dubbate mallaqa kiyya deebisi si huudhaa si ajjeesaa arras gadii si dhiisu Sumayyaallee gadii si dhiisu Roozaallee gadii si dhiisu situ akkana na godhe jedhee si ajjeesaa jedhee sodaachisurra osoo jaalalaan itti deeme lachuu achumatti ajjeesee waliin deemuu ni danda'an silaa kanan goone inni viidiyoo laalaa garuu Roozaan wanta ajaa'iba dalayte maal dalayte kan jedhu san waliin laallaa Saidoo እኔ ልጆች አንተ ገዝቼ ነው እኔ አይደለም እና ሁላታችሁ እኮ እጆላ ሲ ካከነ ጎዳ ጅሩ ኢልማን ጀረ ወላሂ ነክስ ቁርት እንጅሮን ሲፈጠር አንቺ ብሪን ጋር አይዳከፈርኩ ስለነገርኩሽ ብሩን ስለ ይያለው ስላልኩሽ ባለፈው በጥፊ ስለመታሽ አሁን በጥይት ይመታኛል ብለሽ ነው የራሳችሁ ወላሂ ወዴት ዛሬ አከመች በገይ ብሪ ጋር ፈድሯ ከፈለና አንጀት እንከፈለት ባለፈው ብሩን ከፍለናል ብለሽኛል አልከፈላችሁም ዛሬ ልገዙ እንደሆነ እኔ መረጃ ሰምቼ የመጣሁት
የመጀመሪያ አነሱ የለም እኮ እኔ ልጆችን ታሳየኝ እኔ የሁለት ሰው ከፍላለሁ ችግር የለም እኮ ሳታሳየኝ ግን እኔ አንድ ብር በልቼ አላውቅም ያ ልጆች ይሁና ልጆችን እንድታሳየኝ ማታርጊው አንቺ ነሽ ብሩ ሱማያ አሳይ መጀመሪያ ነው ልጆች ማን ስለሆነ ለ2 ሚሊዮን ብዬ ነው ማሳየው አንቺ ይኸውልሽ ንግግሬ ካንቺ ጋር መጀመሪያ ማለት ነው ሰማሽኝ አይደለ ብሬ ነው ይኸውልሽ ታመጫለሽ ወይስ አታመጭም አንቺ መጀመሪያ ምክንያት ይመጣል ሰው አይን ቤት ገዝቼ ሱማያ ጋር ያ ምስም ያንተ ልጆች ገዝቼ መለክ ይፈደሙ ፍዳ ተመላል እዚህ ላይ አርሰ ያለው ማረግ ያለብን እኮ ነው ያደረገችው በነገራችን ላይ ግን በጣም ነው የማመሰግነው እሺ ወላሂ እኔ ምንም አላውቅም ሰማሽኝ አሁን ስሚኝ እኔ ስሚኝ ቢሮ ውስጥ አበጥብጭኝ ብሬን ታመጫለሽ አታመጭም ያጃት ብሬን አስልክ መልሽና ለከት በህግ ጠይቅሻለሁ እኔ በህግ ጠይቅሽ ብሬን አምጪ ታታለሽ አታመጣም ብሬን ካመጣሽ ችግር እገልሻለሁ ካላመጣሽ እገልሻለሁ ሰማሽኝ አሁን ልጆችን ካላሰጭኝ አንቺን እገልሻለሁ ብሬን ታመጫለሽ አታመጭም ሱማያ ልጆች ያሳየህ ወላሂ የራስ ጉዳይ አላሳይ መሰለኝ ሱማያ እኔ የራሴ ጉዳይ የራስ ጉዳይ እገልሻለሁ አንቺን እገልሻለሁ ባለፈው በጥፊ መስጠት ዛሬ እገልሻለሁ ታመጫ አንቺን እገልሻለሁ ዛሬ ታመጫለሽ የራስ ጉዳይ አለች አንቺ ስጄስ ብር ፍድማ ላይ ሮዛ ማርሳ አናዲሳ ሲንሌን አርሳ akkasitti dubbachuurra miliyoona lamatu caalamoo Sumayyaa fi ijoollee isaa caala jaalalaan isii qabachuu awwala wanta jiru achitti fixee waan mallaqa osoo asee silaa bareeda ture garuu qaxxitaa isin mallaqa kiyyaa fida na sobdanii jirtanii kanaan dura mana hin binne malleen hin jira mallaqa sanaa deebisa Rooza arra si ajjeesa asumatti si ajjeesa malee mallaqa kiyya deebisuuf yoon deebisin uguruun dhayitu jedhee gara Roozaa deeme jechuudha. Kana jechuun kabajamtootaa fi jaalatamtoota mee yaada keessan koomentiidhaan barreessaa nagaan naaf ta'a.